Ngizoyijikisa le video mangabe senibonile. Guys, musanukukhohlakalela mina niyangazi ukuthi nisukaphi nami. Musanungikhohlakalele, ngiyacela. And labantu laba abangangifollow futhi abangangazi, ngicela uma ngabe ungangazi ungavele nje ufike evidweni yami mese uzokhuluma into engekho right. Yabo nje okokuqala guys, azange ngize ngifike la kunina ngathi nibone inwele zami zinje ingenxa into ewukuthi cha. Azange ngize ngisho njalo, azange ngize ngithi ngangingena inwele emva kalokho ngasebenzisa ini ngase nganenwele. Hayi guys, angikaze ngisho njalo, but I always show you guys izinto engiyisebenzisayo to maintain inwele zami. Enye into kwanawe uthola ukuthi awusasebenzisi lezi zinto osenza last year zasebusweni. Ungathola awusasebenzisa lezi zinto osenza last year, ungathola awusasebenzisa lezi zinto oqale ngazo unyaka because you keep on trying amanye ama-products mase uyabona ukuthi le isiyangisebenzela, le ayisangisebenzeli. So musanokuthi kimi angithi wawuthe yini e-right manje wathi yini e-right, ukuthi ngithe le i-right kusho ukuthi le i-wrong yini futhi, yabo. So musanokuyenza loo nto guys, ayikho right, ayikho, nawe nje ibuka ayikho right. Enye into nje futhi guys ukuthi bayawabona phela ama-comment enu. If you really care about me, ngeke uzifake i-comment kanjena ngoba bayambobheka ukuthi athina ama-comment. Mina mangabe ningibhalela izinto ezingekho right kuyangibhedela, and kuseke kwenzeka kwangangibhedela kwenye into ngeke ngisasho ukuthi yini engayenza, then nonke nakhuluma nathi vele asikuthandi thi wena newivu, vele wena ufanelelwa i-afro, yini lezi inwele zinje nani. Kwangasilona iphutha lami lothi aniyazi i-kinky hair, kodwa indlela enangingenela ngayo kuma-comment ngaze ngathola i-email besho ukuthi abekho happy ngendlela ama-comment abe ngayo futhi ngeke bephinde besebenzisane nami. Ayikho right leyo nto leyo. Ngisho ngakuthi uyabona ukuthi ithi video sponsored, if you are my supporter uzokhomenta into right, kodwa uma ngabe ungeyona uzokhomenta uthi make ngabona usponsored ngiyadlula. Keep that to yourself. Asibe niy'ngane right nje zikaNkulunkulu ezi-right. Angisakhulumeli mina kuphela, yiyekeni le nto ama-comment angekho right. Uyazi i-comment engekho right ngcono ividiyo ibuke bese uyisho out loud uthi hayi mina uyangibhora azande namazinyo amakhulu. Mase usuyibhala usubhala wena usuthi uyanginyanyisa namazinyo amakhulu, ngenze njani? Ngixoliseni ukuthi hawu ngiyaxolisa, yazi ukuthi wena mawabuka amazinyo ami wena wabona emakhulu, ngicela uxolo yobe, ngicela ungixolele. Like uyekulindele i-comment ethini. Ngeke ngibone noma sekubhulishwa umuntu okhubazekile. Mina guys ngazi ukuthi umuntu okhubazekile awuhlekisi ngaye, yezwa. Okay, mhlawumbe ungahleka uhleka nabangani bakho, uyayibhala i-comment, uyayibhala wena uphume ekhaya kanjani, uyibhala impela i-comment uthi okusalayo ngeke usukume. Hawu enze njani umuntu athi ngiyaxolisa uNkulunkulu ukuthi wangidala kanje? Iyiphi impendulo osukuyilendele lapho? Iyiphi? Nina guys nikubona ku-right ukuthi niyibona i-right lento leyo? Yabo nje, and kubhulisha abantu abadala. And mangabe ama-2K sethi ama-1K vela njalo akubi right, kodwa bayadelela bo. Kodwa ngeke ngithi ama-1K kudelela kwasani. Mina-ke ngidelelwa iy'ngane yabo lezi ey'ncane, mhlawumbe uthi umuntu una-14 years, uyambona ukuthi hayi TikTok wakhe lo faka ama-filter purple, angidelele. Ngisho ngithi hawu mntanami, uthi ucheck i-DM athi Asanda you are my role model. Ngithi mntanami usamncane kanje already usuyadelela. Nkosi yami, siyabonga.